Paing kowos fin long yun nes share yun go like yeah. Happy Sunday na si Utskewa. Shirley Paing, Ashwin, Ontario, California. Pinakilimi kung bigat diyang aso ye. Finchak ka bagtanak sa fila program sa nuke. Targa ako misenge. Finchak Langelo singing wo. Sanri Longul Yam singing. You're gonna malam sasha. Okay, got happy Sunday na si Utskewa. Paing kowos. Masimikot got kimulash. Len Novinan Parsto. Maris et Tilsin. Vinjak mo en Parsto into na fula. Wena en Ontario misenge. Sakta paing kum plagam to vityangan pe. Nga started darapange. Nga tapang dress code check, taking dress code check. Il plan na pa ilawia, il message siya wala ko minach kasi technical issues. Dahil sila na wala yung sila ibig
spell silent ang wikat siyang. Nagdabas na namit, ay spell singin sang kulang walam singkat ke mulash, ke ngakum, kat maulam sing, parang ngakum kain, kumliya, atikan liye, kum tafin siya ka pa, kret kain siya, ngay sifan na nagya mga sifan na, yun, nagya long, kaya long lang kat, nagya mulash misenge. Na nabel na kayo, ngayon, siyak na tingin lang, kat fast na mit. Kat suna yun kat, sikika asalal, may yun, klensap saying it, yung malash. Malang kat, panang kat, inyo nag-asalal, pero na kayo, wala na kayo kat le, kaya kayo kat lam kayo van na, o makatayak fast yung in akayak sil. In falafal na kilong sila, le, ang dalan kat, in kan wikat, wiyakum, ke, lutu saying it. Kal, lensim saying it. Mas wiya, kat suna yun kat, kat siyak pray, siyak kat tingin lang siya. Kat pray. Olem kat, flat na. Kat sige nga nila siya, siya kulo man na. Kulo ki mulash. Kulo ki kat kapit matalik ki lutu siya. Kung wikat, di kat siyang ki fong siya sobla. Paano kat kat matalik. Paile castle. Paile long lang lang alum. Na siya shmay ito. Pospel kat tinakilin. Shakta, kilat moul, kilat matalik ke len sa sisingin akli, pa mabupas, pas kat siyak sa kong gash kat pa amdal. Betligat fast na met nage in dafila castle. Kat siyak ki gash alum, o kaya mang ngod madalum na inkat. Galim lum, itayak lum, in aning kat, kanin mo kan dafila castle, wana lum, o ay nakikum sa mosta. Pa amdal, ay beg, gash kat ke, magadak fashe yok na gasho ay lusos nam dain asor lalos. Ke baglag mit wies sa ulash nos lalos. Ke bel ti banda. Bijiget fatna mit ke program singing. Ko chipa mit pento ke. Ilus mai penakat. In suk castle. Castle mi mo ni kekli rashish mai dag den mo ni shakal. Ko kilo banda. Ay ko wala betik just ko ke lash way. Like connection issues much than that wala. Kat pray ba dal section ko ay. Pray la findia ki point for na tu sa to misa cash. Ila ko fast ay ke in ed like Jesus. Ki ay nga ba dal mo paing misia clash ki bel say nga kat siya. Kinin when si father na tu sa Jesus Christ kat pray. Amen. Amen. Well, on the grat kalim yang tuwo alo an assume meltina kilogum taga wikat jangan may Finsrak clash not na misenge pagkatan sramsramkin lang may nunak sila misenge may nunak sila misenge si Finsrak sa mo Moul Sie Finsrak Kawil pa civil lapse ngayon si Finsrak na misenge ako pintakeni sramsramkin lang metli ngan can display message a little. Let's see. Let's turn this on. A view. Okay. Then mo na-zoom Mars. Finan Parsto. Awaya pa na-zoom Meltina Kibi. Finan Honolulu. Paing kawas kawa. Kulong kawas ka. Wikut misengan. Nagkita fast na bit nagke program lasha. Na ngay fast na mit top 0 tigin ko le ilekonorela. Finagufla means kita fast na mit Erlinda tu na zoom kilogum ta wikat chang pe olutuan na bang me musamlas mga kumisam din misenge. Fingagan usa ko wiya kya. Kumlila ona king afak piengele Sifac kan sa mo Sie Finsrak Kawil. Sie Finsrak Kawil na ano bakit theme na kiwi ngayon? Sifac ba Sie Finsrak Kawil. Now Sifac ko nam senge pasat mo Moulkin Lulalfongi Ke Kuhi. Moulkin Lulalfongi Ke Kuhi. Mwe Read aske ano ko usliengan. Luwa Corin sabta akos. Fascingan ko sa gisingalaw ko sa kung subay sabta lime kos. Fascingan ulan. Na kanang Mwe Read singan as ipto luisa ma
But or bakin standard lesson commentary. Kung vinila standard lesson commentary, singa pa gasin ko may tawi yung langas la mata ko ke devotional sige standard lesson commentary. Os langas la pakat or bang sige mag gasin ko lan. Na standard lesson commentary ilay pa ikoya kay Sanri ke yena fon si. Na si nunak after like yes in 2021 ke August ngayon pa ash pa ka traveling la ash ke luo Corin sa tayo ko siya na morito lang siya ngayon ash ipto siya ipsimedan pa lemea Kalmeyacn Wolana kumita ka lemea Wolana pa focus ko siya sa ko siya na ipsak luo ngayon pa Kalmeyacn Moul Ke Ngun siya ngayon kumikalam ngayon ngon akalim tolek yen malo so panagkatkan aklin masafallas mo ito paipsak to dengan ke pa Fasr Ke Lulalfongi na pange munak sing ako sramsramkin na misenge da shok tamitligat fast na meta as may fax luo log gasing kulgot kak fashira masimetan gusto or magkin casting goal mas may unit itawi all ko siya casting goal kayatari safla misenge now directly to conviction na is casting goal sa na tuman kalila foster walk is for the ask Facebook they thought mo kung kan email at copy na su no labis keyboard ils pa mabemasi ashpe may sapay man yor os na perle biagal sapay ma copy si na nga orela takon la in mo fushes na sumke kumsum na pusta ke print shopping print ya in mo page kan lined up na casting ko ashke Facebook the Facebook ask your website flash. So we get www.gasinggold.com. Gasinggold is spelled as KAHSINKOL.com. Now gusto mo get-downloads kung may lilam kung download yung printing versions kung reading versions hindi mo na siya read yan printing versions yan makunusan yung print shop kung duplicate yan or in post na do ipon gasing ko kaya ulit minyatarya kat sa pwede na asin ba't nagawang siya kaya top nol technician technician school nag-iipsingan kainin ako. Yang siya na kasi nagsinsipe printy na kumit malong siya sa akalim na kasi sa payo. If you come in ako kumakalim may naging effect kap kasi kung sa nada siya kasi Facebook tari. If you kumkengan display ngalingan pengan display taming ngamgen namsing or sa ma tok ngava use kada drum kada use ko min mali ke website flash so something website flash something website sen bakasigold.com na ko bili mga charm akluan in aula may client sa flash ki gasigol in zaklo mala masuwas na kay was ilos sa mas kay siguro na ko weeking mas may klon yung Miss Corin, ke kung wikut siyang kashagot, siya po siya kaisilin, na siya po kay silin, na finbang mantin, na minakan, findail si Fena, kung nakonek siya may ito, as may casual na minakan, yun siya kay actor na ke mantin ke Facebook. Tuesday, ito kayo, rin namin, na unista, ito kayo ko siya ay may, ayo lumisus keyboard. Na tos, ito nga mo tigin Diyos ko lang siya kayak, Friday and Teginis Eflento siya na sete nga paluksu paligil siya kaya Rancho Cordova na senrian pa siya misenge kung wikut wala kang akil nila pange mga kumisyam misenge na aso nuke sa luke nga usip kita
siya misenge Finsrak mo in mo sang wala matalik ko to naklas na misenge ngay gila kada ba ka dali ke lo tu se kada ba yan tong was to naklas na ro kita to ka nagigaston ka at ko loop siya gaston ka at tuwas naklas usi on ke gaston ka Finsrak matalik ko na madalay ko now having said that nganu se won ko dan sine dangiel asan dalen chulos davinen Honolulu once kan that mo takolon laim kuvinliel ilyak ke Facebook la ilakalim bile yai ko ilakalim bile once kan malon babatomela taking start noda now that's we get ke once ko ngan ashpe on size ko mekret Ephraim kita siya kita kun once ko ngan as we get ke once ko ngan Love you, and there's such a
right kal yai ko ason kulamalap ki unsko kum ya ngan glon sel deginstan ke ke il so gas ke unsko nalle along se yok super wen be pasha sig nalle nice alle or got dalong gas kasa sig nalle alle fall ge belo in sang agas no kinye got kulomalap ke unsko ngan na kvashna med unsko dong matgai or macret prastic prem masel macret ila kelimila unsko malan itawi force liloa at venon unsko pa lame cheeses dutia in Moulkin long lame cheeses dutia in Moulkin long sila di ko unsko kan ako mission na kimen na question misenge kal sugat ko unsko kan lame cheeses dutia in Moulkin long in la ke kum long se got me lay on your roof long se kawil long na se long se lame cheeses dutia in Moulkin long in la ke kum long se got me lay on your roof long se kawil long na se long se paing
Mwe Read Abraham finan koshai lela koshai Mwe Read kumkulang alap ke unskungan. Na metigi kita kasho na may nakla siya. Ang ansiba kalen ko Tamil Mars finan parsto Paing ko. Mars lunta ka mo si damo ligi yan no. Pijak mo belsail tielsin tu mutata lang. Na Meltina Kipi finan Honolulu Paing ko Meltina kulagam taga wikatyangan. Krida Malanda, ikaw na assume Galen mo na assume Krida, kulagam Ashloman, Christina Painkom, Happy Sunday ben assume. Na naging akal niya, kada nga ako may suso na kaya mananaklas na misenge. Kaya use, bang mga ako may samkin misenge. Si Fasr namsengan pa, Moulkin Lulalfongi Ke Kuhi. Moulkin Lulalfongi Ke Kuhi. Kung minsan non ko si Fasr nila, masing ako minkalim ke, nagka oy lalpolo. Paul il tafayak le ke oyen mit Pharisee, kati oyen mit Pharisee ke itae ek na ke yok na ke masaplal Moses ko ke ma los paunin del se nake mas mostel lodka. Lalle ito, lalle il miswal lutoy pa Kameliel siya akademia mapangasiya matutina buhay il lem Jesus Christ but rabbi sina matutina siya mabuli na kayo na kusyang toko lem Jesus Christ pa siya mo Kameliel na Kameliel il patafala Paul na Paul nag-sramsram lang il sramsram sin matlal fung finan Corin yok na nake aşkata matafinen Jerusalem sama takain kupoy takain akulukie ministry sila yan nailos tako ekin mailo super apostles ilos mit clients up peda shakta nutila sa dia fal na ke takain line mapod il akfashin Naura, sum sila Paul ngayon, sum na sin met Corin kanin akayelos ke Milos Ashken na milsramkin misenge pa nakiplan Lulalfongi. Lalal sil Lulalfongi makawul. Na kumiyangay, fakya, ngayon ta fakya Lulalfongi singe kawul. Masimit, Lulalfongi singe siya oye makumtikan liye, kumtikan kyal, o kumtikan ito, kumtikan palakin. Pangal Lulalfongi sa mga Polish sinasramkin. Na marit sila kum as iptolu se ke na ipse mengen ba kum findiye fos singalon kos nag singaul al kos ke sapta kos ke leta klubo lal pol na sin met Corin la ila sham kun Kalmeyacn Wolana sin in fact ke fos singalon kos ngan le katin aksa se yenganas Katinak sasi yang anas na ke bagat kalim ke ko na ke oyelas na ke akfasien moulas. Ko vindi le la sa pol sikya ke 57 AD. Tugun lam just kal mi sa dahil si mit Corin kaninak kayelos. Na kat ay be kalim ke le kels na finan Corin na el mata finan Corin sim na sin mit life finan Rome. Na kung hindi yung Rome sa tas kalu, wasing was to want na Christian na laki may reach lang kung sige pa kung hindi. Pakasok ka wasing ka nakyo kisu pe sige na nakla siya hindi na mas manasla. El sibi na kayelos. Akayelos ke Milo sacrifice na ke mo din Lulalfongi lalosan may yan siya el ya finan Corin ngan pa as un matlu. Sie los pa pa mit sada season los tia Lulalfongi when Lulalfongi los ke si fil mouliak los Lulalfongi ke ipsengan vona mit Pharisee Lulalfongi ke as si fil mouliak sengan na mit Pharisee pa pos finan ke nagimit Lulalfongi ngayon na Lulalfongi si fil mouliak ngan sikyak ke kapun maulan maitse. Megalmeyan, maitse maulnel mise, na tukun maulal finfela, na lesvil maulya, pan kapos. Na mas matakote akonyila, akayila pa,
Moul misal ang limchis Christ, moyak tigun lentolo. O yes ma limchis Christ Lorena. And taliksani na akoyela la life sige resurrection. Na weil il trap ge fos ka wan gosh on a goes die no tekla tie na ekla na ke rom sa pescal do fos sige was lo. In aksase ye na halos. Go aksase vergasen. Illusion conform to the worldly things. Kami conform ba kumin itay malan fellow. Wala, in fact, kumin ikaw lang nanakluan pa transformation processing. Matawag, le na lik. Kumin mo will commit of the sramsramkin. Na fos siga will eat kosh ka. Il sabi in akulin may show off a fashion. Kumdi ilos aksasi ye nganalos. Aksasi ye kishbin kolon ngon sigan pa usi kalim na inmetsi. Kalim na inmetsi to kasi tola ke ilos ashkean. Toro ke ilos mutake los kuflaliye. Ma sa fallalos. Ma sa falilos ashkean. Na kalim sa to kasi tola. Toro los kibdak akilenak afflictions. Los kibdak akilenak mama to kasi fellows ko mama ash in elos sa may los in sikit na manas na ke elos in makain fast namin na fosikalali ko siya tako dictionary na akatay na si kum na ke makawul sa katiya ko liye kumdi malan fellow mama si kasi fellow kumeliye ko life mo iba pagkasi mo show me the money show me the money na kavavash namin na malan ka to makawul ako kumtigaliye masa makadaliye pang masakawul na malan ka to pang masa makawul para Mwe Read nga kilmin me Kalmeyacn Moul nasin Fasr Ke Lulalfongi Ke Kuhi me Kalmeyacn Moul nasin katramkin Pame kumin kalim ke Lulalfongi singela masa makawul mataas yung uflaliye. Nasi kalme ba met akumin dialog na ke mama sik fela mo. Kiden liye akulin urik bakin Lulalfongi ko lelan kat masibli gaslan ka. Kung di masik fi fela kalme ba kiden diksyon na kaliga de diyesu ba lang na ke events, major events of the world. Kaya naglin mga nerd, mag-live ng laski gaston ka. Insang cash gat, may cut finti Nakita ko pa ng diksyon na tawal Pangay, wala na sige na aklin nga ke Lulalfongi isi laski sa mga Sie Finsrak laski ke moul to my fatako. May nifo ulas lang kat na si kumbangan. Na ipsak nyo nga nilsamkin, may Kalmeyacn Moul. Pafos saptalime ko siya, fos sila ke fos tolusingan. Kung hindi fos singal tolusingan, sakluk, fos sila ke fos tolusingan, il sramsramkin na ke masa makat akilin. Pangay na ke moulin nga, pamangafak piya nga le, kagilat Moulkin Lulalfongi Moul nga rin maitse, Edi kes na matalosin ko liye akilin Milo Sashkia. Na polel singa sin met Corin kanina kes makinyelos le lutista sa matako in kupoy mapolel fa. Ito usos na ke oyes ma ito useme ongaya na selos. Na in fact le kung film matake Lulalfongi ngon Moulon nga na esut na suwas kung singkalin ke lamaya kumashkian. Masafal makumashkian. Ngayon, nga kung kayo matake oyela sifena, nasit ko misenge. Katil matake oyela sifena, fibangin nga rin ka at ngon madalan ka at kate sifena, kufsa naklin magadashkian. Na parang gaston ka at met. Tako, Lulalfongi lasyo katis gaston kat. Lulalfongi gaston kat, Moulkin gaston kat, ako kulyaklan ka at, oyes kan ba kan gaston na sinmetsi. Kaya simutin ko yung akilin masafal sa mga ilashke, metsi ashke. Na even bang kat mat Lulalfongi yung misenge.
Nakita kumyang ngasfen with life ngising ngait of kaoy. Moulak kum galim ke masama kum ashkemit. Kum galim ke masama ashkemit. Na misenge kum kitali mga kapay na pwede nga amay tangan si. At tiba mo sismo ko orala kum matkulug si. Nasok takadito lang me takake sismo ko. Ko Fini chupe nang. Min mga ngaramit. Kingaramit ye sila migos masumla. Ngaramit kapangon na mo wen na makulug ke mana gawa. Nagimanga ite nag-studies, nagimama sikyak sin nagimama cancer ke nuelo nag-throat, nag-fini cancers ke lungs, esophagus. Kapano pa is na nga matakas ke mangan mit. Napangay kata mama katimata ke losh. Kaya ko flaliye. Neke nakaslan kata ko ilat na inmay si tola ke kadash ko. Nakanigas na siya ke galim ke. Lapay. Oye, kan du se unga ye, kan du se misenge. Na papo il sabe que yok na que fosse que fosse tolungan. Il aquele mila ngon kat, eu usa sin mais kan apilin my last year. Na kasi se ito po que fosse agos to que limegos. Il sabe que na ifo inyokshpe. Kisen six na kingon, nga polil ke aklim na sin mit Corin, kaya lo sin kalim ke yokshpe yan aslan ngon in mitse. Ngayon, Esam, kacham ke Trinity. Kacham ke Trinity, polil kalim ke oye sin kat papa kat win kat ngon. Polil kalim ke, le finilim chiska sin soek na yung kasautari, il sa pa maawil yel. Pagkalim ke or masapta luwan. Ako yan in anin patayin maitse, in kolol, in cashel, in lotel, ke oyen Lulalfongi ise. Napal, actually, parang masiyok siya. If in working on matal, power kus ash na ke makus ash ke use ilyalo usan. If I see with Corin, using galim ke. So what tipo na classic kumbuse. Classic kumbuse, ako fin cleanse, ako fin fast na wiyan, yung tan araw mamakatang mawu, working on matalin. Sap man ko takas peke ipse ma pole il champion ke fos agos na ke fos te meko san. Il champion na ke lom nuk se fela man kum ni lom nuk se ke gas is that mo tabernacle singen ke bukla exodus pang lom nuk nes se na 10th of the meeting. 10th of the meeting singen el ke belal solomana eklet le 10th of the meeting el temples il banget temple si masoma ni Masaya kimi. Nakatkalam kila kanaw siya kle na suma Masaya yak kibelan lane. Na temple si nga kis 6080 ko 7080 room kanaw sa temple si nga. Physical buildings yan. Tasokta. Limchis Christ so il litiga Sermon on the Mount ke meros sapta limegos falliges sapta itkosan. In fact, igena masima on Luke ma ilus the rituals in ashin God. Temples ke champion ke ashin maitse. Na polil il champion ke le tensing kumesanga kume sin kekin. Since if you went along God Archie go. Now, alright, in something get force actors nag force imekos. If you got really force me lang, God pa ako got le nag eklese lamayak mo tense mana na fin fella il temporary il mas kawil si. Na if na masima aning nga ko yokshpe na kila life ng ilash mo ito. Power kung hindi ka nag-iipsimay ka ito ay aksasi yung anash. Kasi mate mushus lagi malan fela ni ashpe masikat na me katsang tupukan katsang malan fela sang tupuk. Fact lang ko pa may cleanse up kaya nga kung matlalay kung
fellow, Ashmai Takafugulka. Na kisinsiak siya pa, top fakya nga kumisang tupuk. Top fakya nga kumisang kanawis mga tako line cut. Kaya bakit nakasya na? Kaya mga gasland cut. Life is last skin pasang line. Kung hindi ka sufeyak lemchis Christ ke meto sa takos. Since Satan el sufeyak lemchis Christ or peltolu. Mapeltolu na kayo igashma sila nil sufeyak. Toplan lempa mas lao fact mo. Do not test the Lord your God. Kumliye lemel magin gasland jefena gasland kati masang tapuk sang lain manganan. Sema tinay klase kumisenge. Kat fintiye lutu ke gasland kat fintiye really gasland kat. Alo penasish. Alo penasish kiten pel mama sikya na siya. Takde sang kolas jefena. Sang tapuk mangan. Sema ekapen kolkata na ke oya kulukse. Na ipsak to yung ba fos on course na ke singa ulan sramsramkin Fasr Ke Lulalfongi. Fasr Ke Lulalfongi kung hindi fos on course na ke ali course ngan. Il sramsramkin mas makot ito. Mas makot ito ang sramsramkin na Lulalfongi singa kumtin na kun kaliye kung pala kung ito na pa. Elman Lulalfongi sila kat nga ashway. Mata ka wake up, mata ka fashion na mit. Kung hindi nga pretty fos on ko kailangan. Oy nge, kat ano na palaiking pera na kayo kat ito la loosen pel kat ash in man o lash fellow kat check na lois na ke lom sin lay. Na may read siya ito ka na si Yokia na nasing mit Corin, Corin and mit. Ilusin ito ke Lulalfongi sila. Lulalfongi sila los ngan pa isang ko na silos. Finne mao to fungolos ilusin tunak ko kimalusa. Itin na pa ilya o ma kinalon ka. When kinalon ka kalam ke yoksma ang ka ako mi kalam ke trinity. Kat pa ba kat los masifat. The polytheistic God, monotheistic. Palu babakante, mono bamasi. The God sifan na siya matolo in God sifan ako makfilet. The yokshibe na si Corin in pelso, ay pe yokshibe na si kumbising. Ngakulo malap na singkat, melise to si Hakayakum ke enko maskuyan kum tamday wiyongan tamulel akayakos ke production in wikum siya uluman na finanholulu ke makusas ke akayakum na Operas Rimson ikaw pa na Zoom Rina Lify Paing tamulasan hindi unso ko kasi biya nga lele ko mga aaklin kumdan si maun kaya na ama ko afro J Paing ko lamalap amo in fact for todo pange kanon may unak sila kumdam singing masing ako minuswi ka to then akyok ye Lulalfongi la so min Lulalfongi siya nga masking kat ito paella kita ko flaliye kita kan palaki o mamonitor no kita ito ko na pay kita ito fakya kita ro kin kolon kon dalin may ay cash akin kat kiklan sa plasha na pangan kulo malap ngay tuin se ngay sibe use on sa ko ngay lal yai ko asan ngay ngakwin sibe long ke kinsa kakes makindi ako ke moulak ko fifel sa iyo. At kung nun sukungan na nga ito kakalya kasi pro. Mas bigat ke.
Alright, Yaiko, lumalap yun skungan. Manage, Maris Amen. Blessed be the name of God. Maris kung kula malap. Eklobe na siwas kayo neshuwe kung kulobe ke kung toko kasla. Akalimye,
na katsun kapin program la siya na led along lang kat in wikut long si yokla lang kat in wikut ken ko sa shwayan isisin sila ni madal inashken ko sa shken kayo na magumashken Esam le katil di ilitaw mange makuna ko mo apakiten suk oye lash fena in oye madan kat mama ash mama ilges na shish gidan kan aklena pamul singakelin yalang online kat ilges na shish gidan aklena makatash kya gidan de aklukemet gidan de shangamet saya gidan mama kat ilges na shish gidan orit makin insang actual sikot de yemadalin me na Ilya ko mailya lash nukewa ko sunayugat sang sil nga life nga suwas la kadel long bel na may kadel wo mawu gina ba tayo nakulo ngayon tuwing siya ngayon kaliye program na siya kasi proye na binasikuwas namin nga life nga mo suwas peso na akfesh pay na lulowasan nakulo pala suwas na kayo gusto ka wigat ulit kag misenge may feature ka pagkastan ka din wikom akayekom akin usin sa una sum sa uman kay ko sa shwa uya katrin proy kaliye kat proy o leb gat flat lana kat specific kulo malap ki kasbol na alom kaslom pa ko suwas kaslom tako akay kat ke mail jalas na kayo katay pe kifak kulo malap jus na kayo na ilos masin ka wikut ke iljalas yok na ke tabdal juwes fen olulu ke maslal bam dal kat siyaksum kun gasel ke en ilash way bet kiel ke maslal ke siya fin olulu siyaksum mo kat flat kumfak la kat fin siyak kumanak papasima yokla long sila kat fin siyak ke iksuko kat siya scorpion kat fin siyak ke flowers kat siya yun kat siyak siya babalos kashikat ke may siyak lash yes na pinashisk sa gallery